سورة المؤمنون آية كما أنكده كما نفلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه كاريسو هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني دورو شهر ربيع الأول من هجرة سانكالو سبنا بسويني ومغاني سبنا ميلاد النصارى كجاتي بافلاني مغاني سبا سانكالو تانا بسويني وشيغيني أمبي دورا بغم مسجد الرجاء وامبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. درسوا تممنا أنجورا يرمي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ألاكو يوم القيامة دو نفيري كرا بورلا مغو وليلا كجو قيامة كنكا دambete hadama dewni ñogonce o do ñogon deli fana te fana kam mogo deli ko aka makko do ñana boye ube aka dota ika donila o te qiyama keneka derisu temene kuma keran ninka bi min kala nanka faman sa'ulat mawajinuhu mu wore be qiyama keneka baraw be pese qiyama keneka yoro do be wuluka gele kosobe mi jani yoro ka gele kosobe ni mi jani usigira nu baraw be na pese ika bara nyuma be na griya ube jugmande be na griya la kankisi o jorobila o yoro ka gele mogote mogodo o yoro la be hamminen beni yerede bara gafew ulu be payoro min ni bara gafew be mina dow bu gafew mina ni kinimbolo ye dow be tamina ka gafew mina ni numambolo o yoro fana sani eka gafe ka dima ni kinimbolo ye mogo simma kote mogo la o yoro fana na be jorolende ni yorode yerede ni siratu bilala jahannaba ka ko teme ka ke siratu ka katari jannama o yoro fana ka gele kosobe ni yoro munu fule ni nye qiyama kene ka mogo shite mogo do ni yoro la bebi yerede nyine ala ko faman sagulati mawajinuhu ni bara u pesera ni mogo minka bara nyuma mijani fande giriyara فأولئك هم المفلحون نونون دي ني يورو سورو بغوية فلاها التوسير كلا يربنا التوسيري فلاها كوري موني يبي مين في على كوكيه يبي سيرا مين على كيكساما فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أي من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة ni momin ka bara nyuma giriyara ka teme ka bara juguka har ni bara nyuma giriyara bara juguka ni kelende buna basa yennim fo fa ulaika humul muflihun
أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة نمو من كبار نما بينياني غيريرا ولو تيغلا مغدن ني يورو سورو باغويه منو نو كسرا جهنم تسمما ودونار جنة كونو ويني يورو سورو جماي وكان يورو سورو كسرا جهنم تسمما ودونار جنة كونو وقال ابن عباس أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه حربوا أكو فلاهم من ابن عباس كو أولئك الذين أولو فازوا بما طلبوا ويمين يني وياسروا فايا يني ويمين يني وياسروا ونجوا من شر ما منه حربوا أو بولي لا كو جوغو من فنا لا على يكسام bolela ko jugu minna ala yukisama donc mizani yawmal qiyamah do mizani ube ahli sunna wal jamaa ka qidala ushenno mo udale mbola ulimalani ndone ko mizani ube qiyamah keneka mizani mimbe barawu jonka barawu pese mais ahli sunna wal jamaa uyenyo on soso jumambe pese bara de be do mijane kono ka pese ube bara tigi de be do mijane kono ka pese ube bara gafe de be pese uye nyogon soso nunu na bon nunu kelen kele be delila do de nana la della min jelendo munun ko bara u de be passe ni aya una nyogono munun ko baraw de be pese ne aya woni harisa sahalaw nana baraw de be do mejani kono munun ko barak gafew de be pese hadis bitaga harisa sahale min nana ni ciden ko yomale khama do mogo do bena ko barak gafe jugu bi kononto ni kononto ko ode babulo ko aka barak gafe uba nu ya kabara gafew de mijane kono ko akabara gafew juguma bara gafew udu de be giriya ala ba fo joy ma bara nyinka jo bara nyuma te bolowa a ba fo ntigi ala bara nyuma siwte ne bolo ala ba fo yi ikabara nyuma dobe ne ala te jontonyo ubeta papi fitini dota la ilaha illa allah o sebelembe papier kono tawhidi kuma cey aye tawhidi kuma info nenka kanyana maya kono dia atumba duskun kono tawhidi tumba bolo me junubu kabaira junubu de chayala me tawhidi tumba duskun kono ja una nano papier akoy ka baranyuma do de fulenenge do nyire kontigi ala nim papier pitini ye munye nim papier chama inkoro ala yere koni jatela ale koni halakila dro ala ba fo ay mo te tonya nefe akabara nyuma min fulen la ilaha illallah ayado mijane kinina nu yado mijane kinina bara gafe mbe papia abegriya katima be ka ba be pese ninche ale ka bara gafe de pesera munun ko bara tigi yere de be do mijane la ulu yukaddella ko ciden ko yawmal qiyamah do be yawmal qiyamah ko ce bele ba do bena bele ba akabo ko min niya do mijani kono hari soso kama hakate saka pese ani fan abdullah ibn mas'ud ka hadisa don dola kuto kele yoro dola abdullah ibn mas'ud wala ko beta gese tige aya soro finye de bay finye bake katalon talo abdullah ibn mas'ud tunye mo gelengala on kamise sebaw yelela ciden ko aw be yele abdullah ibn mas'ud ka gelengala mise manu mun fulani abe yele o delawa wallahi nunun ka giri mi jane kono kateme hudu kuluka wala don ko ko hadisan nunun ni della nunun to nyugo nguli ni mbebe ke kene ka parce que hada madon qiyama kene te joyoro kelenye mo te kelenye mogo do be ulu ka baaraw de be pêché mogo do be ulu ka baara gafew de be pêché mogo do be baara tigi yere de be do basakili la
mais ni donna basikila e yere bele bay cogomi e ka puwa basikili tota de bara nyuma hakke men tumbi bolo basikili bo puareta ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ومن خفت موازينه من نمو من كبارا جغو دي جريارا بارا جغو ميجاني بارا جغو بميجاني فمين كنو نو دي جريارا أي sagulati sayyi'atuhu ala hasanatihi ni mo min kabara jugude giriyara kateme ka nyumanka fa ulaika alladhina qashiru anfusahum nunun tigla mo de yuyere kum perdi jani lagra ay qabu wa halaku wa faju bi safaqati alqashira ubonora nunun borona uperdela uhalakira uhalakira uye perdita sanni ferela uye perdita bololan kolonya uyo soro uye bololan kolonya soro ka bololan kolonya ra qiyama keneka ka perdi fi jahannama awa qalidun ube jahannaba de kono fana ube duma kono ay makisuna fiha daimuna muqimuna falajanuna ube me jahannaba kono ube dume jahannaba kono ube shigi jahannaba kono ute wuli ka bo kono munu nu ka bara jugu mi jane fande giriyara kateme nyumaka nunun tila mo perdila nunun bonona qiyama keneka wala kira kinama keneka u perdila ko qiyama keneka ube do jahannaba de kono fana ube dume jahannaba kono ite bo talfahu wujuhahum nar أو التاسم بني دو جانفنا كما قال تعالى وتقسى وجوههم النار أبيكم مني آية ورلا ألا كو تاسم بني دو داتو تاسم بني دو داتو كوجاني وهم فيها كالهون يعني آبسون وبيتو جهنم كنو نيو تشرولي ونيو وغالي حرو تسكو نيو كومي ونيو وغالي نبيتو جهنم كنو نيو تشرولي نيدا بيبي جاني جانبا تاسما بو نيدا بيجاني ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون هذا تقرير من الله والتوبيق لأهل النار نينيل لغوشلي دي أني أودسو تيا كتا تاسما دونكو مني ألابو لغوشنا يكودسو تيا ناي على ما ارتكبوه من الكفر والمعاصي والمحارم ويكافر يبارا منونك يعني جنوبون حرامون ولأزائم أنو يقوبا منونك التي أوبغتهم في ذلك كومنو نو حلقراو كفوكنا نو كومنو نو حلقي ألا بافوية ألم تكون آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ala ba fuye yala ne alaka ayaw tunte kala aw kawa nko aw tumbe ne ka aya aw tumba ke fu galunte yade mana bi abella jaba min kono ya fen wore ma shaw makoy yala ka to jinya kono ne ka alaka ayaw tunte kala aw kawa na tumbu galunte ya ay qad arsaltu ilaykum rusula la nyine munye ne ala ye ci da unci awma wanjalitu alaykum kutuban ni kitabu jiga auka wa ajalatu subahukum nyagambi tumba bulo nyabe wuli wala mu yabqa lakum hujjatu tadluna biha hujja shima tawbulo na bisaka delakini minya yabbi ayaw kala nawka jinya kono ayu galuntiga yade ne alawi kitabu jiga auka jinya kono ko nyagambile tumba bolo mimbe hada maden hakili nyagambi ka ko nyagambi bolo ni te cinyaye nyabe wuli ka boy ka subu habe wuli ka boy aw ona na umare della jora ka huja jora ka bi aw tese ka della side fo tese ka della side yarabbi mimbe se ka ukishi huja be jora ka jinya kono donc mugo nima ala ta nyini qur'ana kono katuga ko ka ciden ka sunna nyini katuga ko
qiyama de la siti bolo ala ye aywa cide unci ka be bange aye kitabu jigi ka be bange subuha bi hadama dembolo koko bi nyagambi ki bila filila ala ya be de wuli ka boy ka be perepere la tige qur'ana kono cide unnenga wodi ato cide nyere ko ako sira sitere foide te mimba au gere janaba tasuma la ninne cide ma bangawye fengo fembe au koni gere tasuma de la ne ya be bangawye fengo fem fana ni abe au mabo arjana la nyabe bangaye mimba au gere arjana la kawudo nyabe bangawye fengo fem fana ba au gere tasuma kono kawudo tasuma la nyabe bangawye Suleiman Farasi della kofo yahudiya doya akwa kan nabi nyuma ya fembe bangawu yare akwa ajali akwa hari hada maden ni sigira ikan nyegenka ibi ka haju ke bana kuta ke ba ke chogomi an kan nabi nyuma ya be bangaje ibe do nyegen kono chogomi ibe shigi nyegen ka chogomi abe de bangarawni hari nyegen chogo hari ka sobe bo wakati abo chogo chide nya be fo Abu Jari fana ka hadisa dobe ako cide ma foito nama banganya hari kono panto aye doni fonye ola kone panto e munye parce que cide ko o kullu ji mighlabi min at-tuyur ako kono ni soni de bara nabe minadi kenai akana sogodu hari kono panto cide nyani be bangay donc wala bode fo mogo munu ayaw kala nuka uyu galontiga ya uma soma uyu nindingo ke jiya kono ya kala tabila ka ciden tabila ko qiyama kuma be bolo ya wa ay ala bafu ne yala ne ala ka ayaw makala au ka jiya kono ko ayu galontiga ya de donc bi huja simato au bolo della simato au bolo ya bi nabi siga della kene minye yele kuma uye munye an ka jamana kono ko doni jamana chokorobato si jowmbeta sigi ko mauludu ko cide nya dade minka ko oye sunna de ko cide nya dade mauludu ka ko ma fo mauludu la hari demisenu be nunun fo janka cekkaroba to janko bi yere dambi kata kalama mo be nunun fo nu ko e wa sunna ye sabade qawluhu wa filuhu wa taghririhi nu ko sunna ye sabade ciden ye min fayen ninke sunnado ciden ye minke sunnado min kera anyana ya sabati sunnado ni min kera anyana aya dade o de sunnay mauludu kera anyana wa abese ka seba jumanyira kun ni nye mauludu ke ciden nyana ciden nya sabati mauludu ka ko irake epi abesagi ubafo mimma Ali ibn Abi Talib yemin fo khawariju ye qawl al-haqq yuridu bihi al-batil abeto nyogona fana fo khawariju ko Ali ibn Abi Talib matuma yukele uye qur'ana deta ka qur'ana sori tamannuna ko Ali ibn Abi Talib la anka kiri tigani qur'ana nanka kiri tigani qur'ana Ali ibn Abi Talib ko kullimatul haqq yuridu bihi al-batila akwa fule ka cinya kuma de fodan ka kiri tige qur'ana la cinya kuma do de mi awu be galonde nyini nay aw ba ke ka galonde nyini nay donc o de ninye ko duguturo ko ale kante demishenu made ko sunna karamugo baw duguturo kulu ka bodro unale ka deva ke ko mawludu mani kalimatul haqq yuridu bihi batila parce que abado duguturu te boka kuma ababu sunna duguturu te boka kuma wodi ya fo yen nin fo kunye munye cinya kuma de do nume alebe galonde nyine nay la nyine munye ka e wa jamana kalambali de kacha ka kumfi nyagambi ka kalambali nyagambi ni ya ko karamugo baw ka sunna karamugo baw ka kuma duguturu ka boka kuma numa kuma cinya de babul akum fle ha sino cinya nyine na te koy duguturu do ka komo be mauludu ka jamana en kono ko bidiya do ibe duguturu kala nyini do sunna duguturu ibo kala nyini do mauludu do munay ba fo ko lu ka kuma uni e ka deba ko be ki jabi
parce que yere badu te kuma nulu ma fana kuma ina konfiu nyakambi wori ato doni ke ba ko sukutul ulama doni ke ba da deni cinyaka nu te cinyafo nu bu dade ngalonka foi manjugunai me munyen ni la samma jamana inkono duguturu ni sunna karamo ba ma fa bere duguturu munum be nini ewa mawlu bida kanka bo u dakono u kam mimberu kan nabe fenna fa mugola udune makuma law karamo ba munun kanka kuma naba dambe kata sunna man na kanka kuma nin bida nyugona ma mugo ku ta fando ni aw ya dade ala be munyira ka mawluru la daga ke doni ke bawo kam ma kunni ni baraw bere bere bade parce que doni ke bawo kam ma kuni o de be fulan ka fo yake tauhidi ka tauhidi ke mushrike doni ke bawo kam ma kuni abe sunna ke bidiya de ka bidiya ke sunna doni ke bawo kam ma kuni abe haramu ke halala de ka halala ke haramu doni ke bawo kam ma kuni abe nyuman ke juguman de ka juguman ke nyumay doni ke bawo kam ma kuni de be nan ni be odi ato ala yallahiru ta kitabe dunkawiye ku ka cinya bangade ala yulago lima tilbisun al-haqq bil batil wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun ayu goshi ila goshi yoro dola aku kitabu dunkaw mun naw be cinya ni ngalo nyagambi de ka cinya dogo ala yu nyamariya kallahiru ta uboro yoro dola fu ka bangade yoro dola yu lago ni cinya dogo le yoro dola yere cinya dogo baga ala ke dangali kel malikaw bi dangala bi danga dangali kala bi danga mo munum be cinya dogo wala ala ye fembe bange ka hoja bi jobo ngoka ambe min fo jamana karamo ye a u ka jija u ka sir ala nyade ko min ye bidiyaye nu ka kuma wakati nana u ka kuma don nana u ka boko bidayira me ka jendo ke ka tondo kriye an kan dade nyogona aw dade to nyogona e yede idade e ma bidiya fo me ale ya ka bidiya ke fo abe e wole kuy kana aka kuma ka devake ni cinyate ka kuma e bi dade haribi yana oto aye min ke tommi shigi kankan dade nyogona kan maku nyogona e de makura ulu makurawa e shiga ulu yu dade ulu mu dade de ulu yu tafo fo u yayira nin tate cinya e ka foke hari bi ebi dade odi ato Sheikh Sal Fawzani nyinin kara ko karamugo mi doni ke ba mi nabe doni dogo anya be bidiala ate kuma yala jamfa do wa ako jamfa belebele badero ako jamfa belebele ba doni ke ba nya be bidiala ite bidia info kaka bidia fo ka sunna bange mugo ye ako jamfan sita bo kata silama mantoma jamfan belebele badero kata dinama donc ala kan kisala kan tanga anyen nin tembi hu fitinu ken din jamana yin kono nin mawludu kola do de tara sigi kan nin fana fo ko ni cida nya dade minna ko donc ye sunna kaba na kera nyana de mugo min nyem mawlidi ke cida nana na ya dade ala wo yiranna mi ma ke cida nyere tilala ma har ke karani nani o de temina sebon tabinan nin karni sabati maulidi do maliki te maulidi do odi ato te maliki ka kuma ye maulidi koka parce que amado dina la nyana ta do mi maliki majabi mugo mununu asatibi na nyogonaw ibn hajj madghali na nyogonaw aka kitabu delano kitabul madghal li ibn hajj uluk mana maulidi ka hari ni taragoshi أقوال علماء المالكية في المولد تاني نيني درو مالكي غانكا نم مولد دونا دينا لا نيانا أيه بديا من فما إوا مولد كا يافو كا كتابو من كنو أيافو جيجو من كنو أيافو نمرون من أوبا بيبو أقوال علماء المالكية في المولد في بداية المولد تاني سبب internet la maliki ganka kumanaka ubafu atogo fo ka kitabu fo ayafu nimero min ayafu jiju na befo me amana do maliki tile maliki ka kumata ka maudinu mana maliki nyana ire utado donc ambe min fo ukabo mo trompera ukashira ala nya uteto jiya kono koy ibes hade
janko ewa esera etamina sius jamfara kata chogoya minna hari bi edebe galontige la ka galontige kada alala ka galontige kada chidenya fu bu kaloka be komi hada made minna hakili dafalente inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ni nyere ye balawde kata jamana ma yerewo jamana en ka balawunte ba malika fitina yerete ba ala soso munun be jamana en kono fitina wude do wala soso wude do delo mini jene yani mo faka munun fule jamana en kono fitina o mani me jamana en ka ewa mushrikiya na ka biriya min fule ne nyo o ka juguni jamana en ka kobe jamana fitina min be jamana en kono na ka bo jamana ka fitina be o ye mushrikiya min be nin jamana kono ani bidiya mo fule ka nin bidiya munun chari jamana kono nunun de ye jamana en ka balaw be nunun ka bo jamana en ka balaw min be ma u fitina kabo jamana mo baro kabo kata jamana ma u kasara kabo kata jamana ma kata ka teme fitina tobe ka ambe ala dilala kan ka jamana tangala ka kisi ala ka lenya siranya fili dusukun kono ninjiya tete ko jiya fitini ibe bu min kalama don yoro nin kele don kele wakati dola doro ibe maleke tini jema sabala kati bila kaburu lo bu ko dima iye galon tige wa du soroli min kama iye galon tige mobili soroli min kama iye galon tige wori farali min kama ibe taka be to jiya kono ya ini foi teta ni ka kasankete ala kan kisala kantanga ala kalnya serenya filandu sukun kono aha قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين tumami ala benin kalauka yala ne alaka ayau makalauka kwa tumbu galon tigada bunkasiri ko tawsiri tola ko li allan yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul cide unci kunya munye kitabu jige kunya munye ala ko le cide unci de purun hoja kana soro mugo shibolo qiyama kene ka cide unci len ko fe mugo ibe mushrika minna ninjiya ko ibe bidia minna de lati bolo de cide unci rima cide unci kunya munye puru ka hoja betige ka bo mugo bolo qiyama kene ka wa qala law ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula awa ala ko lete mo silla jaba fo ka ciiden de cima folo ni ciiden ciri ma de wakati mi ci sherima aha ibanna o wakati be la jaba me ni mo mi eye ko do ke ciide ma sey ma de yima tumma do neti la jaba no folo ko mi fatara dunke mo munu sara ka soro ciide ma suma ala to la jaba qiyama kene ka folo de abu la jarabini ko do de qiyama kene ka nu yo koyinke ube kisi nu ma koyinke ube la jaba donc ala te mosi la jaba na ma ciden chuma me ciden ko ni cilen ko fe unane ema uja tugire bolo de botuma me ala yen nin fuye u yere ko chogode qalu rabbana u kantigi ala qalabata alaina shighwatuna aw ko kantigi ala kunnangoya anka kunnangoya de ewa ye qelebu ye munye bamana anka kunnagoya de serama kunna gonya de serama anka kunna goya o de sera amma wa kunna qauma dalina ewa antu nye mo fili bantu de fana fili la de fana iyaye mo matugo qur'ana ko matugo ciren ka kuma fo ko yomal kama do yere ben ninde fodoro de launa na maren tigala me kunna goya min tumbe na la de kunna goya o de serama ani fili kasianna kunna goya de sianna anyanye filibantude ay qad qamat alaina alhujjatu la nyine yamunyu yere bafu antiga la hoja joranka de walakin kunna asqa donc ninde foto kanu amma mais amuntu nyemo kunna ngode ninde bamanan kan bunkasiri afo tawsiri kono chogomi odo fo chogo kan amma bamanan kanna walakin kunna asqa me antu nyemo kunna ngode de la serama de me antu nyemo kunna ngode min annan qada laha wa natbaha an kera mo kunna ngode namma anyere koro de la nunu nya namma tugu de la nunu ko an kera mo kunna ngode
namat wa anyere kolo delaw ye katugu delaw ko fadalalina anha am filla kabo delawma wala munarjiquha ala mangar jage delaw ko minaka barakenu ya filibanti bebe ninde fo yere de be huja jo yere kallara ko ala na nyana bo lagara yere ba nyana bo yere kay mogo ye qur'ana bila mogo ye ciden ka sunna bila yere ba nyana bo yere ka qiyama keneka mota fo ino la yere de ba fo ntigala ciden nanan made ne de kera mogo kunangoe matuwa ko mun yere koro kata ciden tama e wan kera filibanti de faran filila de huja jorin kade infilila de ala min garjage kattu ma garjage kattu de lannun ko summa qalu wa yakalana ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وكفت تمام يريا يرا كو هوجا جورانكا انتغالا دلا تامبلو كوي هوجا جورانكا ye qur'ana jiganka uye ciden chama serama fana ya fanye fana me ankera mo kunnango de amma nyire kolo katugu ciden ko ankera filibantude ciden cirani minye an fililara kabwama amma ta huja joranka koyi antigi ala uyere bennin fo o kofe ala bu fili jahannaba kono nu filila jahannaba kono summa qalu o kofe ba rabbana akhrijna minha fa in udina fa inna jalimun antiga lambo jahannaba tasuma kono ikam bila kata jiya kono awun tumbe fili bantiya min nan nanye qur'ana bila kaciden tabila nan sagira kata ma o wakati ni harando jahannaba kono anyire danyiro kuntono mesi sansagi ambo jahannaba kono bara min yalla se jahannaba masisa ni awun sagira kata jiya kono ambora jahannaba kono an sagira kata jiya kono nan sagira kan ne bara nyogona ke o wakati anyanyire tonyo ay urududina ila dunya antigala ansagi kata jiyama fayni udina ila ma salafa minna min temena ambulo ka koronan sagira katoma fa nahnu jalimuna mustahiquna lil uqubati wala waqti ankera tonyali kelaw anilla jabali kaka kama qala taala nimbe ko min ala ya fuka ya wure kono fa tarafuna bi junubina wirede bafu alai a antigi ala nyere joranka junubu lanka junubu aha anyere jora lanye jonko la fanye junubu nununke an sonnan ka junubu ma fa hal ila al khuruj min sabili me yala shiraba aw mbolo ka botta suma kono wa kila anyere de kera junubu toy anyen nin cinyafu anyere de ye junubu ke me yala ambeshe ka bowa kata ya laba fal hukmu lillahi al alil kabir suratul ghafir kono ay la sabila ila al khuruj ala bujada rabbana akhrijna minha fa in udina fa inna jalimun ni ambora nan sagira katani mbara nyanye yere tonyo bagay aw ala ba fo bo chogo taw bolo ya ay la sabila sawa tawsir la sabila ila al-khuruj li'annakum kuntum tushrikuna billahi ija wahadahu al-mu'minun ala ba fo bo chogo taw bolo sira taw bolo ya kabota suma kono sira taw bolo kabota suma kono parce que awtum ye mushriku de jiya kono ni mu'minu ye ala ke kelenye ka ala kelempe bato awtum be fe ngore do bato ka faraka donc o de ya to bi ate bota suma kono ya قال اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سالوا الخروج من النار ورجعت إلى هذه الدار ninye alaka jabu ye kata kafiruma ni kafiru be jahannaba kono nu ya nyini ala fe ko ala kulu botta suma kono ku sage kana jiya ala bu jabi nindela aba fo chogodi iqsaw fiha ay kusu fiha ala ba fay ay me jahannaba kono ya folo ayeme nu ya nyini ala fe ko ala kulu bo ala ba fay abe aka ay to jahannaba kono ya folo shaqirina muhannina ajilla ayeto jahannaba kono ya adogoyale ajashile ayeto jahannaba kono ya ama jigile fana wala tukallimun akana shagekin kuma nyonya ninte menen ko fede
doni ke bawo ko kuma silla jaba ma bo jahannaba donka kanin kuma fu kanin kuma bo katuma ni ala ba fu ye wakati mi ayeto jahannaba kono akanin kuma nyogonya tuguni de ay la ta'udu ila suwalikum haja akan yinin kalimin fulani nya kana sage ni nyogona ma kan yini ni ala fe kon kaw bo jahannaba kono akana nyogona fode fa innahu la jawaba lakum indi jabu taw bolon fe ya onyini kali jabu tembolon akana sage ka fode a jabu te wa qila iqsaw fiha wa la tukallimun haja qawlu rahman hina anqata kalamuhu minhu tawsir kala ko konnin kuma min fulen nye ayeto jahannaba kuno akanin kuma nyogonya ko oye alaka kuma nyogonya kata jahannaba don ma tuma me aye kuma nyogonya tigila ayin kuma deke ka jahannaba don ka kuma nyogonya tigula pew summa qala ta'ala mujakkira lahum bi junub kofe aya min be karala bu hakili jugo ka junubula donc nin kuma la jaba na janga kata ka bo jahannaba don ka kateme jahannaba janga kata beka parce que ninye de ala yu jigi tige de jabu te abel la jaba min kono bo chogo tala et puis ninyi ni kalimi fule ninye ay ala ambo jahannaba kono akana sagaka ninye kuma banne nace kuma tinnace jabu tala akana sagi ninyo konama إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ثم قال تعالى مذكرا لهم بجنوبهم في الدنيا وكفي على يافو يكو حكلي جيغي كو جنوبولا تمام تمبجوا كنو بجنوب منونك وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه أنو تمبتلونك كني ألاك جو مؤمنون أني ألاك مؤمنون فقال تعالى لكم إنه كان فريق من عبادي يقولون ألا بافو كافر نونو يجهنم كنو أكون نكا جون دو كيرا جيا كنو تمام تمبجيا كنو نكا جون دو تمبون أولو بافور ربنا آمنا فاغفر لنا أولو بافور أنتي ألا alli manani ambi kelem tawde batante foy batuka fara anka ala anka junubu suturanye ika ya fanye warhamuna ala ika nema wa anta khairur rahimina nema likelaw be ede kawsani nema likelaw be mo ben hinna kay ede kawsana be fattaqajitumuhum shighriya anko awye ulutigla mo mina mo de nabe tilunke kenuye nko ayumina yele fende ani tulunke fe mu'minu jiya kono ko ye tulunke kenu yede mu'minu munun tumbe nin kuma fo nkaw tunyu mina ku ke yele fende nabe yele wula ay fasagaritum minhum fi du'aihim iyai wa tadarruhum ilayya itumbe ni ala batolini ni ala weleli minke anu be dama kasil minke katani ala manko aw tumbe moke bo ula ni oyede ka yele wula kam moke bo la ni oyede hatta ansakum dhikri fo ukayele nabe yele mu'minula nabe tulunke kenuye abe yele bonda kenuye abe jowla fo ukera sababu kaw yere nyinanne ala kosuma yere la kayele mu'minula ukera sababu kaw nyinanne ala ko yere ay hamalakum bughduhum alayya an saytum muamalati ni ala ka jonyuma ka jugu ya kosode uka jugu ya min tumba dusukuna o kera sababu ye kawunyina ne ala yere ka barake nyonya la yere ka barake ne ala waya wunyino ko yere wa kuntum minhum tadhakun ne ala ka jonyuma mu'minun ne ala ka walijun ka tumbe yele wulade ay min senihim wa ibaratihim ukabbaran anu kabbaton nka tumbe yele wulade ananas aya wore kono إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ألاكم مؤمنون كرجل بوتويه وبيل مؤمنون لده وإذا مروا بهم يتغامزون نوت من المؤمنون لا يرمي درو وبي مؤمنون كرفو وبو كرفو ني كوميني كونيا كومي نيغوني كو وبي كونيمبو وبي كبولون كوني كورياك يلمجونهم استهجاء nkonna temena mu'minu la atumbu korofero na betilunke kenoye
donc abella jaba minna ya ode ya Allah samu ya bi إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وكفى على ينكباريا كو كافرون bara jugo kelaw ko tumbe yele mu'minu mun yele minni yele bonda min kanu tumbe telunke min ken mu'minu ye ko ne ala yen kam mu'minu jo nyuma ne ala yusra ثم أخبرت أما جاج به أولياءه وعباده الصالحين وكفى لنا ننكبريا على كوليجون أني على كجنيمون على يسر لمنك قيامة كنكا ويسبل منك كافروك أو تورا كرو يسبل منك جنبوتوك يلي كرو وسبب على يسر الله على كو إني جزيتهم اليوم بما صبروا أو كبي ni ala ka walijun nunu ni ala ka jonyuma nunu bi ni ala yusara uye sabali min ka kafiru ka tora koro uye sabali min ka tonyali kala ka tora koro ni ala yusara bi arjanna la ay ala ajakum lahum ni ka jonyuma usara bi aw yu ka tora li min ke nu sabari la ka tora li min koro wa sijaikum bihim ana tumbetilun ke min ke nu ye jiya kono uye sabali min ke okoro وسبب لبين يسرا أنهم هم الفائزون أو بي نألك جنوما ننو ولودين نيرسر بغوية ولودين مغكنا دوية ولودين نيرسر بسعادة وسلامة نكنا ندياي قيامة كنكا أني كسي ولجنة ونجاة من النار أنو أرجانا ويا أرجانا سرو كسرا كبو تاسماما نكا جنوما وبي donc mbalma hadamade mu'mino mu'mini kafiru be tora min da mu'minu re kawa ube tilonke min keni mu'minu yedewa ube yele bonda min keni mu'minu yedewa ani ala sosola be ni abe yele ala batola la abe joyila abe tilonke keniye kamoke boke ila sabala be koro abe tani alaika sabara be koro dombena ala bi sara arjanna la ki kisi jannaba tasuma ka lebila jahannaba kono ka sagi kanin kuma saga tirolay قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين يقول تعالى منبها لهم على ما أدعوه في أمورهم القصير في الدنيا من تات الله تعالى وعبادته وحده على بحق لجيكي كفنا mɔgɔ minnu kafiru ninnu ni junubutɔ ni ala sɔsɔla ninnu ala ye si hakɛ fitinin min d'u ma diɲɛ kɔnɔ n'u y'a tiɲɛ u ma ala bato walaw sabaru fi muddati dunya liqasirati lafaju ni diɲɛ u ye diɲɛ ɲɛnamaya fitinin min kɛ ni u tun sabalira ka ala bato u tun bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ komi ala ka walijun mo ala ɲɛ siranya ulu ye ni yoro soro cogomi mana ala binan kibariya kafirun ala sosolaw abenu hakili jigi ka fo ye hakke min ke jiyan kono wakati kunkuruni de do me wakati kunkuruni kono nala na tun kera ni ala bato bagay ka ni ala kelempe bato ama foy faranka o wakati kunkuruni kono na tun sabalira o wakati kunkuruni kono ka ala bato atumbe ni yoro soro ya atundum benni yoro soroya komi ne ala ka wolijo alnya siranya bawu wuluka wakati kunkurun kono jiya kono nu yake batoye uyenni yoro ni sara soroya chogomi na fana tunya taka o chogola atumbe sara soroya nyaw ma taka o chogola wada to ala ko qala kam labistum fil ard adada sinina ala winyuninka ako awye sa hake jumanke dugu koloka kanyana mala jiya kono aye sanjoli baloye قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم ويري وكجيا شيغي ويري دوغيا وكجيا شيغي دوغيا ونيكرو وكو أنكوني أني دونكلين دكي جيا كونو ube do nyere madafa donkele ube do nyere do amadafa anyo de ke jian kono ala ba fo fashali adina aba fo ye jateli kelaw nyininka
aw ya hakke min ke jiyan kono nato do jatali kelaw al-adina al-hasibina jatali kelaw ayewulu nyininga ni aw yireta hakke do قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال لا جاتلك لو بافوما إلا بستم إلا خليلا أو ما فوي كجيا كنوني وقت كنكرنيتي ودي بفوي قال إلا بستم أي مدة يسيرة على كل تقدير أو ما فوي كلا بافوي أو ما فوي كجيا كنوني وقت كنكرنيتي قال إلا بستم إلا خليلا على بافوي أو ما فوي كجيا كنوني وقت كنكرنيتي mana hada madin ka jiyanya na maya kera Allah halalla wakati fitini do samba kele de nyana maya jiyan kuno wakati fitini do samba fularo wakati fitini do ikanya na maya kera jiyan kuno chogo wakati fitini do ama foi ke jiyan kuno ni wakati fitini te law annakum kuntum ta'lamun me awtum be jiyan kuno wakati min na yasro awtum be fendo lama asartumul fani alal baghi diya ko ni kera chogo diya wakati kunkurunde na ya sor aw be fendo na ya wiya aw be fen kalama diya min be ba atunto suganti Allah gara min be to na tunya do ka fo diya wakati kunkuruni de na tunyo do ni tumba ubolo diya min be ba min ye wakati fitini de min be ba ato suganti ya fen ka min be to min ye Allah gara uyere ma ko lu ye donkelen de ke ube dontelantia uyere mo de fois wa ala ko na ya soro atum benindo kato jian kono atun yennindo atun te jian suganti Allah baraka wala ma tasarrafutum li anfusikum haja tasarrufu sayya ayen nin ko munun ke aw yere la atun ten nin ko jugu ke ayere la wala asahaqtum min Allah shaqtahu fi tilka al-muddati al-yasira donc ni hakilitum be awla atunte jiya sugantiya la garaka ewa aye bara chogo munun ke fana bara chogo jugu min ke fana atunto suganta uyere ewa na tunye ni ndo fana ka giya do ko wakati kunkuru de do aye bara ka kono kala bata kono alaka dimi min fule awka atunto soro wakati kunkuru kono alaka dimi tunta usoro فلو أنكم صبرتم على تات الله وإبارته نوتون صبر الله على بطوكا على كان يمانك عليه أنيك على بطوكا كلمة هو بطاما فوي فراكا كما فعل المؤمنون لفجتم كما فاجوا مؤمنو ياكي تشوغو من ناو فانا تونياكو تشوغولا آتم بني يورو سرو ياكومي مؤمنو يا سرو تشوغومي ما ياكا وقت فتني تشيادي aw yere ko wakati fitino jinya do mimbe ba fe mimbe ba aw yo sugantia fenka mimbe to oda to mo nyuma do ko ako haklima ako nu ko ema sisa bogo sofule nyenni bogo so dima kudai do akono ni nyitai mo siti bo akono ire taro me sima sofule do akono me manni ndima de nimma ko shera ma don min bibo ako haklima ibe munta bogo somi ni be to akono kuda keri tay bodeta me ako chogodi ala ya fo awnye jinya de ye bogo soye ante to akono ako la gara soare jannat delalilu saninu worjeni luluni marjana de ni hada maden don na kono fana ite boybe to akono awn sagira bogo mi ante to akono anyo sugantia ewa soka somi ambe to akuna be sanu ni worjeni lulu ni marjana hakilu bemi niye jiya denne jiya kanu baga fato ya fona ka hakilin tanya ana ka droke boy kama kasur mugo be jiya de sugantia Allah garaka hakilitila hakilin tanni fato irese jiya kuno ka ebo jiya bogo so de ite to akono ari janna so dilale no ni sanunu wori jede ni donna kono ite bo bara kudai iba kono ya ne bo so mi ete to kono e yodo sugantia sanu so ni wori je so ka so mi be to kono bara yeka hakili be mi
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ألقوا يالا أو يا جيدوا كميري دي كن على يا ودا كابلا جيان كنو تلونكيرو كما أي أفجننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا يالا أو يا ميري دي كن على يا ودا كاو بلا جيان دي كنو تلونكي كما لانيني ورتين نوفيا كل لانيني ورتالا ديوا hikima tala dewa au nyana dara kabla jinya kono ko foi te la nyini tala hikima tala wa ala u bila jinya kono te au yode miri wa qila lil abas doko au nyana ne ala yaw bila jinya kono tilon ko de kama li tele abu wa ta'abasu au nyana ne ala yawda kaw bila jinya kono de aka tilon ke ka aka donke ka tilon ke كما خلقت البهائم لا ثواب لا ولا عقاب كومي يبغاوندا تشومي ني سراتو يلا غرا جانغا كتاتوكا او نيانا هذا مدون فنا يودي او نيانا ودارك بلا جيان كونو كومي بغاونديا بغاوندي ولو تايره جيان دي دوموني كو كونو فادرا برنا لا غرا براجي كوتي ولو تالا جانغا كتا كوتي ولو تالا لا بافولو ما كنتو ترابا كونو ترابا ala bafo bagawma au kake bogoye au tabana e nyana e hadama dem fana yode e nyana e dara kabila tilunke dunya kama ni ndongi da kama hari ama boraka do mununke ukama ulide yorola au nyana au dil au ala yauda kabila jian kono donde kama donni tilunke e nyana e hadama den to be da kabila ndi ninjian kono futea ko kote nin kofia la nyini werete ya hikima werete ya ki kono fat kata donke ka walinu na folo mina ku doy kono ka donke enya na idaboro de kama ana ta galona ta tige ka da shebolo ku ye donke galona tiga ta ka dige chi ka da chi de nyere ka ko chi de nye donke o ya bo shebo ka donna ko habasa dunka tumbe ku ye donka ciren ka misirla o ya yele masa ko ciren yere de donka ka misirla e galombe nin cego de la bida be nin cego de la barbahari yo fo ako bidia fitini yere korosama ako bidia fitini tede ako bidia fitini yere korosama ko bidia fitini inde be laba ka ke kumba baye fo ki labo silamiya kono mo kana jo bidia la de bidia fitini de be laba abe hada madem bo silamiya yere kono pew Sheikh Sal Fawzan tuma mi barbahari ka kuma min fulanye sarahu sunna kuna ya sarahu ako bidiya fitini be komire tasuma mu ha tasuma munyo abese ka kungo kono na jan ube tasuma kamikele kungo kono na be abese ka bejan tasuma kami kelembe sika kungo kono na jani ewa bidia fitini bo chogo dela bidia fitini bellaba ka hada madem bo silamiya kono maulidi tayin fule ka ke ode kuma ube fwa kono mogo dobe kuma do fo maulidi kene ka bu labo silamiya kono pew ku ke kafiriya mogo dobe ko do ke maulidi kene do ka be abu labo silamiya kono pew mogo dobe dusukuna siru do ke maulidi kene ka bi abu labo silamiya kono ku ke mushrike shirikul akbar mukhraj min al millah flanka fu yakumba baki labo silamiya kono pew o be mawlidi rabbi parce que bidiya mani abe damina soni harisa ni ala ma fama nyuma na tambe ala deli munumbe ala ku deme jamana inna ka fanga dola u ka jamana injo u kanani e wasariya wuye jamana yin kono hari binni faamu de masoro kanunu jo ku dasirala fanka fama do soro ate sara foye ni ala kelempewte jama bin foye ni jama tigi wate siro siye ni ikanka jo yoro mi doro ni ma jo ye doro abi jakwa ki karaba ki jo ki ka doro ki fra ala ko fama de dama nabe dansigi nimbela
sino ni damma sigala har bi ko do bena ke ni mawlidi ko kono jamana kono ni min ten ni siye parce que galonde do bidia do ala soso de do dantala wo sango saybe fedo femmi mabbo ala fe amabo ciden fe amabo salafu salu fe e yere de ya modifier ka créer ka dole e wa sango saybe do de modifier ka faraka fendila lende do na ya sura bora qur'ana kono na bora hadisa kono ete sika foy faraka qur'ana ya da yoro mi be dai hadisa ya da yoro mi be dai men mi mabbo qur'ana kono mabbo hadisa kono e yere de ya dila ka do kono sango saybe kokora de dila ka do kono ama baw alaka hatimandama awa hadama de madatilon ke kamade wudu yere dambe kata majabi maliki abima majabi maliki nyinin kara ko do che ka donka ko akwa be chobori ako donye sobe yo folwa sobe na ko de do hal huwa haqu ukolla akwala ko fama jaba dal haqqi la dalalu maliko yeninde ke ka donke lawu jabi akwala ko foitenya chinya ko fe ningalonta ko donye chinya ya ukoye akwala ko foite na chinya ko fe ni filite ke ka donke haram kitabu dobe bakar abu jadi de kitabu tuwezir bakar tuwezir hamud tuwezir kitabu mboloko araddu ala rifai irisalat raddi ala rifai hembali man yota donkili haramu yale ni don haramu yale delila della nanala iyado beta diromu na bune hajami jahiri ale de ko donkili ale de donkili la daga ibn hajam jahiri ale de donkili la daga me doni ke bawo na ale ye doni ke bawo soso yoro mi utale ka nyogon soso jate dori ke bawo ye aradu kaka umedi tuwiziri aka kitabu mun fulani nyaye aradu gelemba de ke ibn hajam kan yoro la donkili dagalila donkili haramu ke ka donke haramu muso ka do sosoli nano de la doni ke bawo bolo muso konyola yaro silamia sariya noya ke muso ka jembe fo u dama ni wali chetu chela wali chetu kamme donkili munune ni kuma jugutu kono kuma lankolon tu kono u yere ni nyogon chew bese ko okay me yala muso dama ni nyogon chew bese ka donkea doni ke bawo ye nyogon soso yere de la foro u ko har muso doni ke bawo do ko har muso dama u ku u tak danke u ka donkili fo chide nya donkili munu la daga wiye me minye ki yere kari ki pa ki yere kari ki yere fenke hara u muso ni nyogon che doni ke bawo nyuma do ma so ma ko parce que bese ki nyogona musa do la fitina katima kala jarabima ikana to ki yere kari chogo dola ka paka purti ki yere kari chogo dola au dam har ha muso dama koy kana ke doni ke bawo yofo comme minye ki yere jenge doni ki yere mile doni ki jenge panka purti ni wuli ka jontala doni ke bawo ko bashi tala muso dama ni nyogonche me kana ke yere kari yere fitina be donkli sugu mina kano kede me katu ki yere jenge doni ki yere mile doni bashi tola doni ke bawo doyo la daga o yere muso dama de me che ko nite che ka don yere ko we haramoy ube habasa ta munu fo ma don kede ulu tumbe bamunu donke ni bamuru nununde bamuru yele mali bamuru yele mali ulu tumbo de ke kele chogo ni bi afe ka ewa jugu kele bamuru kanka ta chogo ma kanka sagi chogo ma kanka munu chogo mi ulu tumbo de ke me yere tere ulu tumbe tilunke ke ni bamuru de hada madda tilunke kamade imamu da ahmara miliyoni ka hadisa de tumbe ulu kunna ulu yusugula ni ala ko doronde uba fot ewa tari wala ko susu ko arakan keme sababa salli dombe yew bolo niaye etche be koreye donke fo kufula bora ikrelendo ala ko te ala nya seranya te limanate dusukun kono limanate dusukun kono de baw bilanena ala nya seranya te mogoni miliyari hadisawu mogoni ajikaru be wuli mogoni qur'ana karaw be wuli qiyama keneka ni awna na qiyama keneka ani don be lakali chogodi don ni kufula bo o be lakali qiyama keneka chogodi awa hada madem madad don kamade
idara sobe de kama ndella ka fo dondo lan ko hari niya ya awmbe korofori tamba umbolo ambe nyugo korofo ambe mo korofo ko tande ba umbolo ko doni ke bawo dobe jiyan kono hari hadamaden kuma ku nyinin ka jiyan makona ko dola budde tellement que usukola lendo ni ala ko o ka programme be de la lendo do tilen ko comme ibn usaymin na nyogona jadi wadi de tumbe wulu bolo o ka tile ka tani dugu rafuk ka to da o be jadi wadi de la programme nimbe mbora ni nambe ninde ke nimbora ni nambe ninde ke fo kata da abe ala ko abe dina ko aw tade donya ya dondo yan ni fon ka dersula maraka dersula nkonni yayi korofoli bambolo tande bambolo do ko ma dersu bana ko wallahi akoy min fo cinya do ko akera ne rela atigi tumbe saudiya ako jamil jeni saudiya ka karamo do darna hadisul khairiya o nyema do ako dondola aleni ceedo tarafo aka sokono abora uyenyo fo ako auna nan fo ani chani braji me tante mbolo de mbafe ka kitabu de wallahi sisa no barabe nyogona tante mbolo ni mo be sigi aye kitabu do tomo ku fara nyogon ka kadu luma ko ayeta ka ya fa malakam tante mbolo kunnin kera leerela yaye ande de doke cheba kurbeta donke bara de tabulu jamo be sa jamana kuna ube donna ko ciden kanu yoye aw nyana jamana do nyata wula alaka hakiman da danuma e wa fule aya kono ala ko yala aw miri la ne ala ya ne ya aw datilon ke de kama ko bilala jiyan kono fenta ko utigu yo fofana ko e wadina nana de kankoro iki bolo fura nyonka ko dai senka ikana donkilike ikana yere nyanabo ikana donke konni ni kankoro de dina nana kankoro de anti sika fu nyanabo la hawla wala quwwata illa billah ube nunu defo alaka annu kanda ambe do min ke har bela kanu kanda alati madde se foilaw har bela kanu kanda ni ute kanda bagawiye fana silamaw ni silama ya ani jamana ala ku nunu sabaki su toroma ni kanda bu nu be kanda ala ka doni la ala ku kanda ni ala ka doni la kanda bagawte silamaw ni silamiya ani sunna ni tauhid ni salafiya ani jamana ala ku kisi ku bu toroma aya madafare وأنكم إلينا لا ترجعون كم آية مدافع سني أمبي ولي آية إنافا حسبتم أنما خلقناكم أبسا كتا آية الله إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك